Askiki pantakintaki kunajamas kaptasa kichur de kakudol tokata kam yate oinaka uthi. Masuruk Europa token wal hasumointek tamanakaunat oyapje. Nias la Liga yantuin Atlético de Madrid tamak kimsa churu Valencia tamanati pawai. Antoine Griezmann, Yannick Carrasco kat Thomas Lemar panakaw kolanak chantu yapje. Premier League yantuin Southampton tamak kimsa kolaru Tottenham tamam puraptuai. Southampton tam dekar Che Adams de wal kat James Ward-Prowse panakaw kolanak chantu yapje. Tottenham tam dekar Pedro Porro, Harry Kane kat Ivan Perisic panakaw kolanak chantu yapje. Chelsea tamak pago lalu Everton tamam puraptuai. Chelsea tam dekar Joao Felix kat Kai Havertz panakaw kolanak chantu yapje. Everton tam dekar Abdoulaye Doucouré kat Ellis Sims panakaw kolanak chantu yapje. FA Cup yantuin Manchester City tamak sohta gol churu Barley tamanati pawai. Erling Haaland kupak kimsa gol chantawai. Julian Alvarez kupak pa gol chantawai. Kat Cole Palmer kupak ma gol zaku chantawai. Serie A yantuin Udinese tamak kimsa gol mayoro Milan tamanati pawai. Udinese tamak dekar Roberto Pereira. Beto kat Kingsley Agisibo panakaw kolanak chantawai yapre. Milan tamak dekar Zlatan Ibrahimovic por sa pagol penalatu chantawai raki. Bundesliga yantuin Borussia Dortmund tamak sohta gol mayarwa Cologne tamanati pawai. Borussia Dortmund tamak dekar Marcus Reus Pamp, Sebastian Haller pamper sa pamain pa gol chantaw yapre. Rafael Guerreiro kat Donian Malin panakar ma gol sa pamain chantaw yapre. Cologne tamak dekar Davis Selke por sa pagol chantawai. Ichurok Europa token sumoinkat tamanakar anatap harakiniwa. Nias la Liga yantuin Pusikay purok Barcelona tapak Real Madrid tamapiu. Spotify Camp Nou natan uyun anataskani. Premier League yantuin tungkal warok Arsenal tamak Crystal Palace tamampiu. Emirates natan uyun anataskani. FA Cup yantuin cuartos de final kan Manchester United tamak Fulham tamampiu. Old Trafford natan uyun Chikaut Chikatanira anataskani. Serie A yantuin tungkal warok Torino tamak Napoli tamampiu. Olímpico Grande Torino natan uyun anataskani. Ukat kim sakay put pusitong kapskan katarok, Inter de Milan tamak Juventus tamampiu, Giuseppe Meazza natan uyun anataskani. Bundesliga yantuin Chikaut Chikatanirok Bayer Leverkusen tamak Bayern Munich tamampiu, Bay Arena natan uyun anataskani. Ligue 1 yantuin Chikaurut Pesca katarok, PSG tamak Rennes tamampiu, Parque de los Príncipes natan uyun anataskani. Ukat kim sakay put pusitong kapskan katarok, Reims tamak Olympic Marseille tamampiu, August de la Une 2 natan uyun anataskarakini. Ukakiu hilat kulkanaka, yakorkama, makacharuntawi taknitaki.